buruze twatiye no mucara naija kuba nakigaruka mukoronje betu program eji nekushibwaho abakazire health products abine byo kunywa birungi munonga ebiri kurwanisa endwara zitari zimwe na zimwe mu mibiri yetu kandi cyo kunywa cyabono tushango maduka gono mwihanga kandi nangwa na naza supermarkets zona omwihanga omuhereza ndi Sis Charity kandi munkiriza nyakire Dr. abase okubanza kube yanjura na banyuma tutandekeho ebuzo byanyu okuba muboza. Dr. twakwakira. Charity Rota amazina ni Dr. Joy Muhumuza ndio mushaho w'abacyara narisho tukweta gynecologist obstetrician ndakorera Mbarara Regional Referral Hospital irware rihango rya government eri kushangwa Mbarara town. Dr. Najirangu nyine myaka 28 ni nshasho mu ndanto ni nduga mwemezi garukunuka kubi kandi hatikundu kuza kushesha nshasha kandi nana ecweka byechama nibindya namaranka wiki emwe n'ecweka eji ni indwara ki Dr. Webale kibuze echo obonero bwona obwoine wagira ngo noshasho mu ndanto noshoza miziga kunuka kubi kandi ko kuza kushesha enkare ekushasha obonero bubona nibworeka ngo oine ndwara turukweta PID narishi pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory disease nemanyisa ki nemanyisa oburwire obu uri kuza omubicweka by'abakazi bari kuzariramu bicweka bini nyinenda ensheke narishi ebishawo by'amahuri. So obukoko kuburi kwikirira ebicweka ebyo bireta oburwire obutukweta PID. PID eji nebasa kuretwa okurugirwa mu kuterana na muno wakubasa kufuna endwara z'obushambani nkenziku nka chlamydia narishi ebinyoro. Obundo bwona wakubasa kufuna abo ine pelvic inflammatory disease narishi PID amiza gabasa kubaniganuka kubi narishi gine nkakashagama ningashi gahindukire mukara gakushanka green kandi ubumwe gari kosya ushanga ngakosya omubicweka by'ekihama amiza gabulijo go mucara shimikwa nashohoza utine buzibu bwona gashemere kuba gatine enshongejo yona tigakushemeye kuba nigamwosa tigashemeye kuba nigatuma yashasho mu ndanto narishi kutuma kunuka kandi ubwo kuzo munika gomeramu. So omuntu oine pelvic inflammatory disease nabasa kugira buzibuki nabasa kugira ekitukweta pelvic abscess. Pelvic abscess nikimanyisa ngo amahira abo kuba infection nebasa kuretera omucyara yagira amahira omundanto. So kakugira amahira mu ndanto nigabasa kwerundana rero cyo tuceta pelvic abscess. So kakugagira obwe nashasha munongo mu ndanto ajiro murro obwe ayitagwa kuba ryo mu igwarro kandi bamuhereze kitanda ayitagena no kushemezibwa. Omwana bumwe kwa kutunga oburwire kandi butaraguzibwe abasa kutunga turukweta obugumba. Ahabo kuba ensheke ezo mucyara kwa kutunga infection ejo zaba nizikira zitunga enkojo. Kuzi kutunga enkojo ezo zibasa kwigaza zibasa kwigaza ensheke narishi zideta ekiturukweta ectopic pregnancy. Kiri kumanyisa ngo enda ya omukyara yabasa kugirenda konkenda yazo mu rusheke. Ahabo kuba orusheke obumwe noshanga gwigire konka gutigire completely. So kukiri kuba kiri partial narishi kache echo nchimanyisa ngo mucyara yakugirenda nabasa kugirenda yo mu rusheke narishi tazo muninenda. So omuntu kuba ayino burwire obu nabasa kubwerindata reki tukweta ABCD approach. ABCD approach nchimanyisa nicheta abstinence. Abstinence nchimanyisa ngo omwishiki narishi omuntu wena otakatungire omuntu wakuba ashebekwa naye gita nawe butosha ashemekwa naye kuma. Then kuturi kuza hari B nchimanyisa kuba faithful. Kuba faithful nchimanyisa ki ko kuba wakubwine omukundwa wawe narishi odwo mumaka otebekine nikiba kiri kirungi ko kuguma aha mukundwa wawe wenka. Ahabo kuba
ko kuzaha wiyaho burwire obu obutwara ahandi aho waza kuterana so nikiba kiri kirungi waba otakubasa kwekuuma narishi kuba faithful obasa kukoresa condoms kuwakutegesibwa okashohora heru nyaburawe kozesa condoms. Then D, of course, ko kugira oburwire nikiba kiri kirungi kwikirira abashaho bakabasa kuragurira rero mbere katebekana. Ubwo nagira ati nyine emyaka 39 ninduga nchwezi ndasite emyaka 15 ndukwijurenda nkanyampa burukwawe akire kace rero mpurura nkanyinenda yijururuka echo nikiretwa ki kibuzo twacakira kigira ngo amare emyaka mingi kwiko muri 15 orukwijurenda kandi orukunyampa nyampa emyaka 15 nakire karingwa so nintekateko bumwe nikija kigenda konkiwo gibarayona nk'emyaka 15 ekyakubasa kutuma omuntu yagira okwijurenda narisho kunyampa niki okwijurenda nchanchi maisa ngu ayijwire mu gas narisho mwika mubi so omwika mubogu nigubasa kwija omuntu nkayaba ine ulcers omwika kuba ine ulcers takujihura yijwire nda chonka naba nahura ine mune chata omwe nashoboza omwika mubi narishi obumwe nareba narahuka kwiguta ko kureba nogira signs zezo nikiba kiri kirungi kwikira abashaho obundi oburwire nibasa kuba harimo nka typhoid narishi obumwe nobo ine oburwire omumara narishi omunda aho mushata kubasa kumanya aho nawe nikiba kiri kirungi ko kwikira omushaho obasa kuza mu TV narishi kugira eshagama eyakebera rero kibasa kukakasa ekyo rukushasha niki so kuza kubakirinke ulcers narishi typhoid nobasa kubyerindota nikiba kiri kirungi ko kuba okwekuma oburwire obu obasa kureba ngu wanaba engaro otakagire kurya narishi otakanywire n'amizi wazo mu toilet narishi hona watayaya wayikomuka obanze wareba ngu wakore cyo kunaba engaro kandi onabe na sabuni na n'amizi marungi ebyo ko kwija kubikora nikija kukuma ninga kukurinda endwara nyingi ezikuretwa omukuruga omuvurofa. Ubwo najati ndikemerembe Justin ow'emyaka 41 nkazaha family planning ya IUD hati na emyaka 2 konka kurugobwe nkatandika kurugamwa mezi gari nkorhinzi ga yero naheza kurugomecho kundi kuterana no musheija gamwija habusheija agira ngundwire ndwara zo bushambane kandi tendu kushasha munda ninye kwasa ngo nakaheta Dr. Nkoreki webale Justin ekibuzo twacakira kandi yenda kusima nahabo kureba unokoresa family planning abo kwa family planning kimanyisa ngu oyitegeze cyo kucenga no yenda ngu otagira oruzaro ubwo tetebekanisa hariho ekitukweta benefits narishi ekyo kuganyigwamu wakoresa family planning na muno nkaka IUD IUD ko kugikoresa teine side effects nyingi narishi okubasa kuhindura amagara gawe ahabo kuba omuringo ogu nigukorera omurinyi nenda tigukoza omushagama nka wagirajanisa n'endijo miringo itukweta hormonal methods so akahitaka ko kato omurinyi nenda kabarimwe kaguma tikakuza handi no mubazigwa mwe nimwe gukorera so kituma kagira side effects nyingi ko kuba no yenda kuhendera kukoresa methodology ekirungi ko kureka kukozesa nkahati ohikanura ukakugaruka omukwenda kuzara so to kubasa kuza kucereregwaho so side effects zo wakubasa kufuna ninkaziha ekibuzo kiwabuza ngu noreba mizi gahindukireho mboye nungabasa kubagaresgwe IUD necyabuzima omucyara butosha na leta amizi garimu nk'ekihinzi kandi amizago nigabagari nomu konko muka kutamuka IUD na muno yamara kuruga on periods yes nkabasa kuza muka yellow color nangwa rwo kwatatire maka akaheta omucyara we nakakumara kuzo kuruga on periods zati esande yo kubanza anka amizige nigagataka kiriyaringire so gabasa kuza maka yellow konka zironga zitakushasha mu ndanto tigakumwosa tigakutuma yayagura
agwamizi ngabagare nomu nikiba kiri kirungi ko kuba wagira kwayirikirira ohikira abashaho na muno wabona n'umwami wawe ahabwo kuba iwe nko mucyara uri comfortable n'akahetaka kandi necyabuzima abo kwatine side effect eyikakuletire then nikiba kiri kirungi omusheija wagena nawe mu igwariro kugira ngo bongere kugamba nawe baganire nawe kumwereka ngo tindwara y'obushambani kureka kirinomo so side effects ezika IUD choko kubasa kuleta nobasa kutunga nk'ekitweta spotting narisho shanga nihija no shanga ka blood kache omunika omwana bumwe ogira ekitweta bleeding and heavy wabo tulenoza mu ebiro bice oshanga hati wagira heavy periods echoko kukigira nikiba kirungi wahikira abashaho okubasa ku assessinga periods ezinyingi munonga uri nzibasa ku affecting amagara gawe nalishi no baso kugira omubazo oguwakozesa kandi kikwanguhire kugira ngo ejo side effect erugeho ekindi no basa kura waza nko mu periods washasho mu ndanto ahabo kuba akaheto kakaba karyo muri nyinenda nane ka passive nga neka teka ho nke kitashemeriremu nashe kitukweta foreign body so ejezaho kagwanisa kugira ngo ejezeho kukashoza so umbyoko kagwanisa urawagira ku ramps ntucha kwiga bacyara wabotire mwakahita ko muri nyinenda na muno myezi yo mukaga yo kubanza kiba kiri kirungi wahindura padi olebe umupado omwe ko kubasa kuba katashora ahubwo bumwe na bumwe hari kitukweta expulsion kabasa kushohora otakimanyire so echo kushaba wabo checking myezi mukagejo oyireho zo side effects twaganiraho IUD ekabira byo muringo murungi ogumbu buri mukazi wena obaine HIV obaine shukari obaine pressure ugwa kubasa kubana akozesa no muringo murungi munonga nahabwe echo nyenda kusima Justin we bari korondo muringo murungi Eby'amagara mbikchibo Kazire Health Products Singura kitarache cha Christmas ekiri musente eziri kwingana shirinje mitwari 10 Christmas eji okusingura iwe nabeka yawe mwekore mukwaya muri kweshongore cyeshongoro Christmas enunji nimbendeza Christmas enunji echayo shongwirwe Emirates kazi rero mukwate video yanyu muri kwajinisa esimu zanyu eza smartphone buri zoba nituje kuteka ekipande narish poster ekwatrine nakazanaka aha TV West Facebook page izaho rero uploading video yanyu omukachweka aka comments aha kipande echo ningo sindika video yawe ha WhatsApp number noti mushanju 59 nshanju ni 3 8 58 video 3 ezirachire yo likes buri zoba nisija kuzanwa aha TV West kandi zitebwe omukaruru aho family enyamugisha 20 zirasingwe shirinje mitwari 10 buri yemwe akarura ka muheru kari yabaho ebiro 22 ebyo ku 12 omwakogo live ahambeho za TV West amateka no bushoshereki nibikuratirwa Eby'amagara mbikchibo Kazire Health Products Gunajate Dr. Nziro mwana wo mwishiki hajya wiki ibiri zonka konka naruga mwamezi garukwera ombukazi mbwenu arwireki ndecho mugasho kuruga kagati
webare ekibuzo ekyo akushira omwana tine kyarwire omwana alinomu so omwana alinomu ekikubasa kukireta ni nkaki tikugira ngu buri mwana w'omwishiki kwa kuzarwa naza kureta mizi gani nk'ekihinzi omu bukazi bwe ahabwokuba omu kuzarwa kwitu tukushwana we are different so obu tuba different hariho orarebe yagira discharge eri nk'ekihinzi nangwa bumwe na bumwe abasa kugiramu na bleeding ekikweta spotting obumwe abakyarani bagira ngu nareba omwana washangwa zifu ari omu periods ekyo nikiretwa ki ekyo nikiretwa hormones omwana w'omwishiki nazarwa aine hormones naisho obutafari bw'omubiri obwanyina obutukweta estrogen so estrogen egi nekora aha bicweka by'omwana yabazirwa ari muto nka signs like omwana yabazirwa muto ari omwishiki aine nyinenda for example aine obukazi so ebi estrogen narishi hormone egi yokubasa kukora aha mukyara wena ebasa kubihereza omwana ogu so omusande nke z'okubanza egyo hormone yamara nehwamu eyazirwe nayo n'abasigazi babasa kuzagwa nayo narishi boys abana bato babojo babasa kuza bazarwa n'egyo hormone konka kugira ngu tibine nyinenda na nebi akatafara kakomubiri kari kukoraho so tibakutunga effects ziriya konka ekirungi omusande nke z'okubanza nikyetwara so tine cyo kubasa kukikorera tokwetaga kugira ngu ozinyurureyo in fact zaragara niziragara omupampa y'omwana narisho mukenda k'omwana niziba zitine buzibu bwona tizimwineho akabikona ahamagarage noija kurera nikyetwara nyine emyaka 27 kurge nyuma nkabanza kurunjo mu micwe konka kompereze kuzara omwana wa kabiri hati ninjwa munonga kugira ngo tinkagira hunaza ahabo kubeshaga maneba neyiruka nkabamaramu ebiro bibiri konka hati ni mpeza wiki echo teresirwe ki doctor webare kibuze echo nanyenda ntubanze twaganira aha kuzo mu micwe necho buhangwa echa buri mukazi orinomo okijyo mu ekitukweta reproductive age narisho mu myaka eyo kuzariramu so nikija kita omukazi twagira ngu aine obutafari bw'omubiri hormones eziri kumukora omukazi na n'omushinja aine eziri kumukora omushinja konka habwe enshonga ya menstruation narisho kuzo mu micwe nituja kugamba abutafari oburi kukora omukazi obutwayeta estrogen so omukazi abinji yaza omu micwe nikitwara nikitwara ebiro bishatu kwika omu biro mushanju narise sandemwe ko kureba cyarenze sandemwe nikiba cyaba abnormal so okuba abuza n'amazima okuhindukaho kuzo mu micwe kiriho ahabo kuba emicwe neya butosha ekabeta kuzibira kuzo mu mirimo yawe ya burijo nashikushobora hero so ko kureba eco cyahindukaho nikiba kiri kirungi okwikirira abashaho omukyara nabasata kumanya ngu eshaga meji yayongeraho munonga ati ko kureba wazo mu periods ukareba nokozesa pads impango munonga ukashanga na always narishi size ya burijo te kukorera yono yetaga nketawe ngo butaweru narishi okubudabolinga muninga shikubwongeraho echo nicyanchereka ngo shagama yawe yonjiri wanoreba noreta clothes narishi ebitongo nabwo nico nicyanchereka ngo periods zawe zeyonjiri ikindi ko kureba wahindura periods wareba wahindura pad yawe every 2 hours kirikumanyisa ngu omwizoba wahindura more than 6 times nikiba cyaba abnormal on average umuntu arasa kuhindura 3 to 4 times konka wari achazo omu 6 times nicyanchi mayisa ngu eshaga mejo eyonjire so eshaga makwekwe yongera narishi yarenge biro byawe bya butosha ntwantucheta ki nikiba kitari cya butosha so it's abnormal ntucheta menorrhagia so nicyakiri kirungi okwikira abashaho abo tukweta gynecologists so nikibasa kuretwa ki harimo ebintu bimwe na bimwe ebikubasa kuretaho empindukeji echo kubanza ari tukweta hormonal imbalance nakikushanga ubutafari bwo mubiro bukora omukyara butadebekine
so kuburuka butatebekine obumwe na bumwe kiretwa ahabwa stress so muntu ko kubuza stress munonga kibasa kutuma watunga hormonal imbalance obumwe na bumwe omuntu nabasa kugira mu infections narishi oshanga nko burwire obukoko buryo muri nyinenda abo kuba eshagama ya buri kwezi eyo bacara bari kushohoza buri kwezi ne baneruga omu inner layer ninga inner lining ya nyinenda so ati inner lining ejo yagira mu infection yona ne basa kutuma watungo kuja munonga omwana bumwe basa kugira mu ebizimba ebizimba obumwe nibiretwa omuntu yakererwaho kugira omwana narishi okugira uruzaro kandi okugira ebizimba it's a normal change, it's a normal reaction y'omubiri so omuntu kumukyara akakukererwaho obumwe na bumwe abasa kugira okujwa munonga kiresigwe ebizimba so nikiba kitahikire kugira ngo ko kureba ebiro byawe byahindukamu ningo ko turenoza mu mico kwahindukamu nikirungi kwikirira abashaho ako bumwe na bumwe ko kureba kwahindukamu nikibasa kuba kiri kwereka nashize signs zekokoro y'umunyagwanyi nenda so nikiba kiri kirungi omukyara wareba empinduka aha mico yawe nyaburawe hikirira omushaho obuzibo bwakubasa kurugamu wajwa munonga otahikirira omukucaho ninkaki arobwo kutunga ekitukweta anemia nikimanyisa okuwa mweshagama so kokuwa mweshagama nikimanyisa ngu omutima gwawe tigwija kukoraje akana gwana kukora namani okugira ngo base kutambuza akashagama kachi so kugukora munonga basa kuri kurujiramo okuremererwa narishika heart failure abumwe na bumwe basa kushanga wayitaga eshagama abo ko shagama ko kujetaga omu ariho complications ninga shibusikize kubasa kwijiramu omukutunga eshagama so ntantu wendangu echo preventing kitakabire so wareba eshagama yarenza ebiro byawo bya butosha nari flow yaba heavy nyaburawe ikiro mushaho utakayaragurira ikiro mushaho otendekigwe no ija kuhwegwamo ogunda just unfortunate nyine myaka 3 nagumwe kandi tinka zarahuga konka nyine kizibu cyo kushasho munda ni nshasho mugongo butosha kandi ukundi kuzo micwe ni njwa munonga ngerezeho kuraguza bekeremere Dr. Ampabure whoever just said what the name fortunate ekibuzo twachakira wagira ngo ine myaka 3 nagumwe kandi tokazaragaho kandi ko kuzo micwe oshasho mugongo no kujwa munonga echo ntucheta primary infertility narishi mbwenu tokazireho so primary infertility age nebasa kuretwa ebintu bingi konka okukira munonga ntwantwenda ngu tubanze twaganira niwe na nomushija turebe shonga ekaberi nkahe eshonga hare tukweta male factor nikimanyisa ngo basa kushanga okukererwa kugirenda ningo butagirenda nikiretwa side y'omushija okugira ngo maybe omushija amizi get gare munsigo nashina zaba ziri mu ziri abnormal naiti zikwemarira so atiko kubanora norondo ruzaro nikiba kiri kirungi okwikirira abashaho kandi no mwami wawe abuka tokarondo ruzaro wenka omunchara yakugirenda naba nayitaga kuba ineho mushija harwe kindi ekitukweta female factor nkimanyisa ngu no basa kuba no shoza mahuri nango ori nomo narishi uri kuzo mico ya buri kwezi konko shanga otakuraruka kugirenda omwe na bumwe abo kugira ngo ensheke zigire ahabo kugira endwara ezo bushamba nezi twagira ngo chlamydia narishi enziku narishi gonorrhea ezikupasa kwigaza ensheke omwe na bumwe hari ekitukweta actually abantu abingi ni babakererwa kugira uruzaro kutari kugira ngo nangwa hine kishobire kihango ni percentage no shanga umuntu just 10% ejo problem yo kugira ngo mu buhangwa atiba kuzara konka oshanga umuntu obumwe na bumwe akererwa kuzara ahabo kitukweta distance nikimanyisa ki nko mushija ari Kampala iwe uri kunumbarara obumwe abugana no murundi nkagumwe nko karimwe omukwezi nashino buyo kubire buri weekend ahabo kuba omukyara aine chance yizo barimwe omukwezi okubasa kugirenda kandi izo byo ryarengaho
naba chance yafa konko mushaho nabasa kutweka buri zoba abo kubabo omubuhangwa ensigo nziba ziriho zitayari eshaha yona konka omuchara woko kumisingizoba eri woshime kutwariramu oshanga chance yawe yo kutwara ya misinga so chikumanyisa ngo noza gumanoteshiza muto kuzara kuri distance narishi okutaba hamwe niko kutuma kwabacherereza narishi okutuma otagira kukujirenda so ntubasa kugira ngo wareba ochererirwe kujirenda nichwa kiri kirungi wale wamara nko mwaka omu relationship ningashi omukundana konka orukure botakujirenda uhikirira abashaho bija kongera kushoborora ekitweta timed intercourse narishi okuterana okubalirigwe kikumanyisa ngo waterana obwo rishuwa ngo obwire nobwo kuzariramu kutari kufacha kuterana abo kwati kugira ngo okufacha kuterana unotekwa kuzara arachi tukweta ntugira ngo pregnancy is a happy accident so nikibaho konka nikiba kiri kirungi waba orukwendo ruzaro timing babara kubasa gumanitwe omu program Eby'amagara kandi nuko twijantendera tiyo program yetu konka amazimagara ngo ebuzo byababikira bingi nahabwe cyo twabgaraka muko biheza ahabwe nshonga yakeire konka nimwija kutwikiriza mwana nirwo kwanza rukurataho tubase kongera ganira ebibuzo byanyebi tubase okubimarayo konka habwa hati nuko twahendera tityo kandi mwe barababurize buzo ni warikwenda kutubuza no basa kuza Facebook page yetu TV West nehinda obase okuburizaho ekibuzo cyawe ekikwatirine n'Eby'amagara bit kandi hati twabatuine Dr. Joy Muhumuza ni warumunagaruka mu ebuzo byawe abamba kusiya program n'abakazire health products batosha ntibagambira ebyo kunywa byabo kandi njangu ni manu mbetenga kurungi gomiza muno okinywa no ija gomiza muno gira amagara marungi biryo mwihanga ryona omaduka gono mwihanga kandi nangwa naza supermarkets nabandi cyo butungi charity omuhereza tuburebane orwo kubanza rukwija mukama abarinde Eby'amagara byambika kibaho kazire health products Nehi